Jeffreys Bay, waar mense kom om te herlaai, hoop te vind en weer te ontdek wat werklik saak maak. By NG Gemeente Jeffreys Bay is ons passie om elke persoon, plaaslik of op vakansie, te inspireer om weer met God en met mekaar te verbind. Ons dienste bring energie, vreugde en die waarheid van Christus in elke hart. Kom ontdek nuwe hoop, kom kry vars perspektief, kom vind vreugde en saam aanbid. Hier is plek vir jou. Hierdie Desember nooi ons jou uit. Vier saam, lag saam, groei saam. Laat hierdie feesseisoen jou herinner aan die lig wat nooit verdwyn nie. Baie welkom by NG Gemeente Jeffreys Bay. Hierdie feesseisoen nooi ons jou uit om deel te wees van fees-eredienste. Op die 25ste Desember het ons Kersdagdienste om 6:30, 8:00 en 9:30 by al drie ons kampusse. Die 31ste Desember om 7:00 die aand by die Gama en Paradys. Ons nooi julle uit na Janie de Tooi, Dinsdag die 23ste Desember om 6:00 by die Gama kampus. En kaartjies is ook beskikbaar op Quicket. Vir verdere navrae skakel gerus die kerkkantoor.